chỉ là đâu vậy đấy mà là bà là lắm bà kiểu như là sợ đó mua được phá ra cái đó lâu mấy là phun nó nè té mà muốn nó ba đi có phá ra ta đổ ra là ta đâu nó mì đấy mình chỉ nên mua được cái phá ra đó là cái là phá sao mà phun nó phun nó nè cái này phá ra đó nó phun lê do nó qua luôn ta nếu được cái là bé nè mấy cái này cái phá gì đi ta mua được cái nhà cũng mua được cái này theo mà lấy cái đó mà để nó đổ ra được cái bà để bé vẫn đổ ra được cái bà này nè mấy phá ra đó nè ui cái này lo nè phun nó phá ra đó bà bây giờ ba mà mua ba được rồi nha à vậy thì phá bây giờ là ta phá lại nó mà đây à vậy mua cái này chui lo vậy chứ nó mà mua cái phá cái ta cũng người bận đấy này ta mà bao vậy cũng gái vậy đó mắt ta ở kia nó làm
soal lebih nih hak lawas ini. Ya udah, apa sudah? Lebih, mungkin saya dapur, tapi udah nila berarti lo. Coba lebih ya deh. Itu kamu yang nila berarti. Nah, lagi dua kamu gini deh, nila berarti we. Misal pun nila berarti ya. Lu waktu aku nale, bila kamu sih. Lebih aku aja le, tapi hati aku, jadi ibarat hatinya. Ini tiap yang lagi, ada baca na. Jadi lebih ini, mungkin saya dapur, dan nanti ada jupai ci. Dua kamu, Napa tahun ini napa orang tanya? Napa tanya ya sih ba? Waktu ni orang bakal le apa tahu pun tahu mana. Ni kita na. Waktu ni aku cari kerja, abu kau dia. Napa lu semua cia? dua kamu ni, ni aku lah tak ya. Kamu non, kalau memang menang, memang banyak. Enggak bam nantinya. Waduh dah gitu. Kan lelau yang, lelau ya, Nebuah. lebu apa lecap ya? Di mesti mung nai mesak. Dia besar. Dem dah kau coba. Balas je. Dah, memang ada mah. Bam nanti. Imo aja, dia waduh ni lo tak berkai mo. Dia mana ke tahu apa tak tahu. Nak kita, dia mana harus sekolah tiba. Kau tanya, jadi macam dia mesti. Tak ada kaum dalam demo macam apa saya macam apa. Dia cakap ini dia anak macam ketian. Ah, waduh dah kai petinya weh. Kau dah protokol dia, akhirnya apa puri ya? Apa pola? Kami pun puri macam apa ya? Dia pun kolot. Macam nak dia protokol. Jadi macam ini ni. Ni, dia mungkin tu bamu iwan tu perlu ada ya. Ni weh dia. Ndo pun bebo le dia. Nopet dia. Cagi muda dah weh dia. Lo tak sih bani mu? Pakai le nila perwali ni pula. Berkiai kemacan anda mau. Ini demo hiu pula. Yo boleh je. Oh, tak play lah. Kamu jah kira kau kira demo ya na. Ya tak kena aja. Kalau lihat di mana? Apa adalah dia betul dia nak apa? Kamu siapa pakai hani nak apa? Pakai pakai jadi contoh weh tapi dah mana?